Maya pa abak po kay kayungan at yutana king mumuna ng Domingo ning Kwaresma. Pakyabetala king banalamisa ring kapasalamatan da ring makatuki Mr. and Mrs. Darnell Razon king karelang wedding anniversary, Emmy Narciso and family, Lourdes Laher, Pingol family, Ladrillo family, Gemma Samya, Santos family, Rolando Deirit. Para king kapasalamatan king Aldoring Karelang Kebaytan, Rachel Tuano, Darren Gilas, Shaina Joy Antonio, Rena Salvador. Para king personal akayadwana ng Liza Deyang Manalastas, Nestor at Linda Ventanilla and family. Phil and Janet Castro and family, Bernie and baby Henzon and family. Bobby and Zerai Camelio and family. Para king malagwang kapaldanan, daring makatuki, Alvin Malapitan, Carmelita Olalia, Adeline and Sofia Maria Therese T. Macalino, Teodora Danganan, Patricia Denise and Patrick Ivan Torres, Leonardo Punzalan, Orlando Dungka, Ariel Atienza, Ronald Sazon, Noel Torno, Dexter Garcia, Ronald Zazon, Alegria Felix, and Patrick David B. Torres, Alfredo and Rosario Torres, Nestor Macalino, Julian Miguel Macalino, Dado Lagman, Ronaldo Viray, Tina Baul, Myralyn Sunglao, Conching Galang Malonzo, Ernesto Dizon, at ding hanggang kakaluguran at kamag-anak masakit. Para king alanganggang kapainawan ding kapatatamong mayanguna bie, Antonio Garcia, Alberto Miklat Sr., Natividad Maspat, Andres Galang, Jesse at Francisco Garong, Fidel Malyari, Ray Cabanilla, Ernesto Godoy Silva, Virgilio Narciso, Ricardo at Nicolasa Inocencio, Ricardo Lino, Teresita Pineda, Ana Marie G. Paraan, Prisciliano Cuevas, Alejandro Maspat, Nelson L. Atoy, Aida Garong Ada, Clarita at Michael Garong, Orlando Mariano, Frangia Damiana Banzil, Roberto Gozun, Paulo Pocholo Henson, Rogelio June Villanueva, Remedios Lino, Estela Iglesias, Gloria Banag, Ronald Munoz, Gregorio L. Paras, at ding sablang kaladwo, King Purgatorio.
Talak at tamo pungeni at makyabing ikanta, ing dalit a pamuklat. King lagyoning igpam, anak, Banal Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka, antimurin. Good morning. Good morning po, Amo. Marimla po na. Kaya kata pong misa ngeni, tanggapan tamo ing mumunang grasya, ning mumunang Domingo, ning panahon ning Koresma. Limala po rin, Domingo ning Koresma. Kaya katamong pagsadyan, para kaya katamong daratang maleldo. Dapat ngining mumuna parating ebanghelyo. Ing karanasan ng Kristo bayan man may gumpisa kayang mission. Ing delana ng kapag subukan keng tukso king disyerto. Itangan natin tang Canaan at itang tuksong daralanan kay may aliwang paralan. At deti lang maging sangkan ni kaya katang pamikasala. Pasik na nga nakatasanan ng Ginoo. Eta sana maging may na. Potangita mo at yuta mo kayang harapan ning mapanuksong. Karing panahon may kasalata mo linaniti, mangyatang kapatawaran king Diyos, kikikatang pamagkulang. Magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapu ko, kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. Ing Diyos sa may payang totoo, pakaluluan na katamot, king pangapataw, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, kimbye alanganga. Amen. Manalangin tamo, isipan tala po rin kaya katang intention, din kaya katang pangadi kayang misang iti. O Diyos sa ginumi, inubog me ing tao iba't king alikabok, ning yato, at pengisnawanan me king espiritu ning biye. Dapat ginulutya keka at mi kasala. Kaniting panaw ning pamanisi, aduan mi kaya kang pakalulo.
ibalik mo keka at king biye kapigtagumpe ning anak mo, king alanganggang alang-alang kay kami, kapamilataning kamatayan na king krus, uling mabibiyaya at magari manggaman king alanganggang. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang ibat, king libro ning Henesis. Ngana ning Diyos kang Noe at karing anak na, makipagkasundo ko kaya kayo, at pati karing maging palipiyo, ampo king balang mabielelangan akayabeyo. Hayop, animalamalyap, at matunod. Karing sablang animal akinuldas, king daong akayabeyo. Ing kasunduan, ya ini. Makipagkasundo ko kaya kayo, king ena pasibayong mikaalbog, amakamate, karing sablang melalang. Ena mikaalbog pang sumira, king yato. Tiglong na paning Diyos, o ini ing tanda, aibiyeko karing lahing salisi. Tandane ning kasunduan, pilatan ko, at ika, at ding sablang mabielelangan, kayabe mo. Bibili kaya karing biga, ing pinanari ko, anting tanda ning kasunduan, pilatan ko, at ning yato. Potang takpan king biga, ing yato, at luntoyo, ing pinanari karing biga, ganakan ke, ing kasunduan, agewa ko, pilatan ko, at ika, at ding sablang mabye. Ena, mikaalbog pang lumipol, karing mabye. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibata mo po, dingdalan mo o Ginoo, lugudla at katutuan, karetang tutupad, kingkekang kasunduan. Ding dalan mo, O Ginoo, lugudla at katutuan, karetang tutupad, kingkekang kasunduan. Ginoo kaku iturumula sa kekang dalan, iturumula kaku kekang tuntunan, iturumo ko at tarian kingkekang katutuan, uling ika ing kakong Diyos at kaligtasan. Ding dalan mo, O Ginoo, lugudla at katutuan, karetang tutupad, kingkekang kasunduan. O Ginoo ganakan mo, lugod mong ekukupas, akyatapang minuna, kaya kanang pisyag. Ulin ning wagas alugod mo at kaya panlob, emo ko kakalingwan, O Ginoo. Dingdalan mo, O Ginoo, lugudla at katutuan, karetang tutupad, kingkekang kasunduan. Mayapya ing Ginoo at makatuliran, tuturune ing tune dalan, karing makasalanan. Daralano ring mapagkumbaba, king dalan ning katuliran, karela tuturune ing tune dalan. Dingdalan mo, O Ginoo, lugudla at katutuan, karetang tutupad, kingkekang kasunduan. Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat, San Pedro. Kapatad, uling ikristo mismo, meteya para kaya kayo, minsan mo at para kapilanman, meteya para karingkekong kasalanan. Ban kanita, akwana kong ilapit, King Diyos. Petere ingkeyang katawan, dapat sinubliyang mebe anting taong espiritual. At ing espiritu no, mintaya at may malita karing espiritong makasukol. Deti ilaring espiritura, retang emamintuking Diyos,
Inyang mapibabatayang menaya, king pamagbalik dalog, kanitang panahon, akasalukuyan ne panggagawan Noe, ingkeyang daong. Ding mapilan katao king daong, walulangan e ganagana, mesagipla king danum. Ing danum amistulang larawan, ning binyag, angeni makaligtas kaya kayo. Iti eya mistulang pamanos king dinat ning katawan. Nune metong yang pangakong papasyag ning malinis a konsensya king Diyos. Ing binyag makakabos kaya kayo kapamilatan ning pangasubli ng mebye Heso Kristo. Aminukyat na banwa at maghari king wanan ning Diyos. Maghari karing sablang anghel at karing kayupayan at upayang atsu karing banwa. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tamo po ban parangalan ing mayap a balita. Aklamasyon bayu ebanghelyo. Emu bukod king tinapeya, mabibye ing tao. Nune king balang amanong manibatan, king asbuk ning Diyos. Ing Ginoo manatili kay kayungan, At kaya ko, antimurin. pamamasa king may pabalita, ag panggang San Marcos. Ligaya kaya ka, o Ginoo. King panahon na ita, delane ning Espiritu Jesus, king disyerto. Karinya menatili kilub ning 40 aldo. Tiksuanen Satanas. Mangalyap lang animal, ding karin manuknangan. Dapat Jesus, ere peburen ding angel, nune sinilbyande. Inyang mesukul yaywan, Jesus pintaya Galilea at penaral ning maya pabalitang ibat king Diyos. Miras na ing mituldong panahon nga nang sinabi, at malapit na ing pangari ning Diyos. Sisya nyo la at painggulutan ni kong kasalanan, at maniwala kayo king may pabalitang darala ko. Ing may pabalita ni katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. Kilagyo ning igpampo ng anak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Ing lugod makasikan, at ing lugod makatibe. Ngaus na kanini tough love. Madalas ing kaya katang lugod isipan tamo, yapin niya itang mapagkalingang lugod. Gustuya po ita. Kareng na mga anak-anak, kareng bayang kasal, romantikong lugod. Okay, yan naman po ita. At mo naman lugod mapanyese, caring. Pero akita mo naman ng lugod
Potang pasik nangan mula rin kaluguran mo. Potang paboren mo lang makatalakad king sarili dang kapasidad. Ela mo magdepende o maging may na king kelambatan. Because real love is enabling. Real love is empowering. Ing tunay lugod makasikan. Ing tunay lugod agyo na kang sopan makatalakad king sarili mo. King Ebanghelyo ngeni megumsay Kristo. King Ebanghelyo ng San Marcos chapter 1, 21 to 15. Magumsaya pa Jesus, paman menaral, mintane ken disyerto. Dela na ken disyerto ning Banal Espiritu. Bangyang matukso king metong king Satanas. At iti ang maging magpasikan kaya para arapana imbye ing kayang mission. It's like a training. It's like an experience of being strengthened by our own tests. Potasing manging may naka, kamisadsad, kimbye at kapagsubukan. Nganapin po nitang expression, tough times do not last, tough people do. Ing masakit panahon na ini, naman hanggang-hangga. Pero ring taong masikan, ilang talagang misasadsad. Nino po kayo deng dinalan masakit kanitang anak-anak lapa? Nino po kayo deng dinalan mabayat kanitang anak-anak lapa? Nino po kayo migkasakit ng anak kayo? Ikwento yu po ini kareng anak yu. Eyu sa salikot. Eyu lilingad. Uling deng anak ngene. Maswelo na la. Kumpara niya tang panahon tamo. Marakal na la. Ganan siyang taman pe kinabangan niya tang anak tamo. Tambing ng masalese, ingkarelang mas masalese, ingkabilyan. At ikupin ni kita poster, mi pakailiko nga na, nung de nga anak yu, agyo dong gamitan de cellphone. De cellphone na tilang application, mag-download la, makapamyalong lang, detang karelang pamyalungan ngani, karelang pamilungan ML. Palagay ko po nga na nung baludong gamitan de cellphone, ding iPad, ding computer, baludong gamitan ding washing machine, baludala namang gamitan ding microwave, baludong gamitan ding rice cooker, ampong lalo ding balong gamitan ding palis. Kasi rin anak amay, kaya balong gamitan kung biyasa ka na, tutoy ito. Ot mo po tang karas ka rin computer, ano kabisnan? Nung magaling lang mag-basketball din anak yu, kaya magaling lang keng sports, magaling lang po keng volleyball, yan. Agyuda naman po siguro yung manuwas pinggan. Agyuda naman yung mamipi. So, may biyasang mamipi, tuto ito. Tuto ito. Sabihan ko mo po, nung kaluguran nyo rin anak yu, isanay yu lang, kembye. Isanay yun lang po, tangala na kayo. Sabihan na, pare kung darabdam ka rin ima. O makanano ko po, tangala na kayo. O makanano kayo po, tang ikayo na mo. Kristo keng umpisa na keng mission na, di nala niyan dakala kapag subukan. Sabihan na, if Adam is the first man and he fall, Jesus is the second Adam. Nung yadan may tuksuya at may kasala mumunang tao, Kristo ing kadwang adan, may kasala bilang tao. Gadapen, Jesus is like us in all things except sin. Kalupa tayo ay Kristo, kaya hanggang bagay ang pangatao tamo, metong mo, ngeta pami pareho kaya, impami kasala. Sometimes you have to say no to express your love. Nang kaisipan tamo, ing lugod pa na mo sasabihan, yes. Uwa sige, pagbigyan da ka, uling kaluguran da ka, yes. Pero nang kaya para pagit meng kaluguran meng metong nga tao, sabihan mo kaya, ali. Ali pangeni. In that way, they learn that it is not yet time. O pwede. Sabihan tamo nung mali, sabihan tamo nung gusto, sabihan tamo nung dapat.
Ang yang mimuala kay katamo. Neng kay po ta sabihan mo yung dapat, sabihan mo yung mali, sabihan mo maling gagawan mo. Muaya pa ka. Balikana na ka pa. Masakit po ito. Pero that is called tough love. Kailangan tasabihan, hindi dapat tasabihan. O nung aliwa, ita sumabi. Nino sumabi? Deng artista. Detang pakyapusan na keng biyasang tumera ka pong magkanta keng Korea. Detang karelang pamilungan na games, ila sumabi karelang ngeusto. Apansin ko, kaya tipusapan ba to? Kareng anak, dakal. Neng kay magmotor la. Alala man lisensya. Ne, kagawad. Siguro nung yutos na lang sali kaya ning palengke, tsula kaya taking lipat sapa. Ilang makasaling kaya, ilang makalwal. Pero balagay mo yung anak, kabudya mo kaya ning palengke. Pota may biyasa ring magmaneho, agad dereng kaluguran na lumwal ne. Bali po kaya isapang bato, mas dakalareng mete keng aksidente keng motor, kesa keng COVID. At karaklan ng kay elaman rugo makalisensya. So pwede. Nung ali. Nung bawal kayong batas, bawal kayong pamilya. Nung babawal ng gobyerno, dapat babawal na naman tatang. Ako, nung babawal ng kapitan, ako man keti, bawal ko naman. Nung babawal ng gobyerno, ibawal tamo naman keti. In kalinisan, in disiplina. Misa nating metong anak keti, 14 years old yata. Matutut ne. Ginising dereng kaluguran na. Lagpas ng alas 10 ng bengi. Linwal na. Mintala kaya taking friendship. Minulila ganing Aldona. Alas 4 na. Malasing naman yata. May nabuya kayong motor. Kaya taking Samar. Samar. Kaya baloy Samar ka dito eh. Boundary na pala ng Sapang Bato po, Margot. Malasing lang naman siguro din kaklase ng abe, no? Likwande. Meteya rugo, kendala nga. Pero nung atipe nga rin sinabi kang kalulwal, bengi na. Nakatutuki, alas 10 bengi na. Matututa na. Sara mo na yung pasbol. Gusto yan. Palagi ko yung anak kita, tinya pag kinabukasan. At tinya pampayin tungol. It's called tough love. Sabihan mo nang gusto, sabihan mo nang pwede. Nung kailangan mong mimwa ka. Uling gusto, intuturo mo kaya. You have to learn to allow your children to experience the consequences of their action and their decisions. Potang mig desisyon la, mig kamali la, dapat mo sasagkan. Pero sabihan mo karela, if you can remind them, if you can tell them, then you can save them. Do not overprotect on the other hand, and do not shield them from the realities of our life. Tabalo, kwento ko na yata misan kaya kayo. Makipangan ko po, king meto nga bale, madalas ko po makipangan ka rin bale-bale. Makipangan ko po, makapagkwento ko. At ilang nga po, itang nga po, toddler ya po, itang toddler, itang sakto ya palalakad. Itang tagal-tagala na pa ilakad na. Itang e pabiyasa lumakad pero lalakad niya. Lalakad niya, alang control. Nang kay papulay, nang kay mabilis. Nang kay may bugyang mitutwag. Makanya niya po itang anak, sakto e palalakad. Kabang mamangang kami po, pagkwento kami, bilang kinalabog. Boom! Ngayon pala yung anak. May sabaling buntok na Kitang bitis nitang metong alamesa. May bukulan niya po yung anak. Kiyak na. Kaya may gulo kami po. Tinong lang kay mamangan. Kingwane nga po na, nakakikyak. Ninano ka rin daw, puk. Tutuldo na yung lamesa. Iya po na, siyempre. Burinentok ng kumyak. Kingwane kahay nga po. Kingwane tan chinelas. Balak sa palwane nga po na. Mintay kitang lamesa.
berog na ilamesa. Pena sakit may nga po ko. Sige ba? Nakakikyak, pinalo ko na eh. Pinalo ko na ilamesa. Nga ng lola, huwag ka nang umiyak. Pinalo ko na ilamesa tamo, ma. Nakakikyak. Pukpuk lamesa, pukpukan. Kut nandan ako po. Gusto itang gawan itang lola. Para sa lana na itang lamesa. O susunod siguro, ipukpuk na naman buntok na kita lukulukan. Tsaka na papalo kang mga lola na. Mga nanunang kasalanan nila lamesa, manggagalo. O siguro nung ako'y lolo, kamula-mulala. Ang gano ka bunta, pakapikpuk mo yung buntok mo. Talagang mabukulang ka. Teach your children the consequences of their action. Gawa nung pasibayan, manasakit ka. Learn your lesson. Nung gamat, burikeng, ikabiting gamat ko, kaya kilo electric pan, marimlaya. Maputot ka, daliri. Ay, magisang ka daliri, ken. Mo gagawa, pwede. Manasakit ka na. When somebody reminds them, when somebody tells them, may kayo makapagalmupin siguro. Bala mo, dapit na yung anak. Bala mo si Rayang electric, bala mo si Rayang plakay mama. Balik-balik yung sasabihan. Dano yata balo rin plaka rin tao ngayon. Balik-balik yung sasabihan ng lola. Pero baloy po, potang hila na mo kayong biyeda. Potang alata na. Akit da, usto kayo naman. Uling makatakot po, tandagol na rin anak yun. Susobra nyo keng karelang layaw. Alangali, potang kinyak la, pagbigyan nyo na lang yung gusto. They become weaklings. Magilang lampa. Balingas na reta, baby damulag, kita kaya kami. O magilang bonjing. Madagula, pero they don't have sense of responsibility or even their awareness of their responsibility for others. Map ng map, nung ilan na rin mabubukulan. Map ng map, ilang manasakit kayong dapat do. Ing makatakot po, tang tumala po, atila pang apa na sakit. Atila pang ayabe. Kayong karelang pamagkulang. Tough love is preparing ourselves for real life. Len mo rin taong batak kayong obra. Taga sa panahon. Potang magubsala pa mo, ikay pundinalan masakit. Akakit yung ngeni nung antikaya nimbiye. Uling masayag yuan tamo. Giyang masakit, hindi katang daralanan. Dako po pa matakutan. Marakal ko po babasa, 2021 will be tougher than 2020. At yung pong sasabi, dakal res sasabi, ing banaunay ning 2021, mas masakit niya kesa kayong milabas abanwa. What to do last year, matinding lockdown. Etaman miyabing makanini. Matinding kaya katamong quarantine, community quarantine. Pero last year, atin lapang pera din tao. Atin lapang tipon, atin pang makalele. Deng dinitang iba't abroad, atin lapang perang dadala. Pero ngayon 2021, pag-isa na lang. At nung alapang obra, alapang klase, alapang magobrang kalupanin dati, sabihan da, mas masakit ya, mas mabayat, iting 2021. Para itamo, akabyusan tamo iti, dapat maging tamo namang masikan. Nung masakit siya, ayag yuan tayo, nung agyutang sumabing ali, kareng mo kailangan na gastos, kareng anak. Etapa sa salwan ni anak, masakit pa yung biyengin, tsaka tanalam mo sa luwan. Aga nakako niya tangan ako malati, pasali kong bisikleta, kang mako. Uling niya kaklase ko, makabisikleta nongan. Ako po, makayangkas ko mo kitang gulot. Kitang step nuts. Makasabit ko kareng kaklase ko. Wala akong bisikleta. Kikyak nga akong kikyak. Gugulo ko. Pasali ko bisikleta. Panganay ko po. O nang gagawin niya po yung balemi.
Under construction niya po yung balemi. O nang ima ko po ta sumabi, ima ko po kasi she's a woman. Itatang ko po, so sinabi ng Ali. So sinabi ng wow. Pero ima ko, ipapa ko is a man of few words. Imama ko, she's a woman of a few thousand words. Sali ng bisikleta nga ako. Kikyak na akong kikyak. Makanano da ka sa saling bisikleta? Pagawa tayong baleta mo. Magastos ta mo. Nano? Salita kang bisikleta. Ngayon ta na mamangan. Salita kang bisikleta. Ngayon ta tukdang tayong baleta mo. Nanong buri mo? Yan po yung mama ko. Sali mo kong bisikleta, wali. Kotnan may tatang mo. Kinangge po yung papa ko. Sali ng bisikleta. At ino kang bisikleta rin kaklase ko. Ako na yung ngala. Bagi ang kasko mo. Linawin na akong tatang ko. Sabi, Ali. Yari. Ngayon mumuli ko, masalese yung balemi. Ngayon mumuli ko, atin yung bale, ima ko. Sometimes priorities come first. Bayo man tang panyalwanda keng Lazada, magigisang ko oras ka rin, ano karakal din daratang kening mag-deliver kay Lazada po, pakareng grabe. Sasalila reta kay cellphone. Magigisan ta pera kayong makanyan. Not with the essentials. Itang panyalwan tamong kay ba ning pabanwa, may sira niya. Kay ba ning pabanwa, ugse mo niya, maglambat. When you can say no to inessentials, sa tagit mo saan yung mas importante, tuturo mo yung anak mong maging masikan. Maging disiplinado mo naman. Ngayon mumuli ko, kaya pigagan na kanima ako, pati niyang masalese, bali. May kabisikleta ko mo, kanitang itambapa ko, dinena na akong racer, tambapa ko, Tito Eddie. Ay, nakamasel yung bisikleta ang tatang ko. But he can say no because he loves me. Neng kailangan mo sabihan, Ali, uling kaluguran me. Kailangan mong pibatan para pagit mo mabiyasay at sikan. Dakala po ngayon rin plantitos, ang pong plantitas. Ako na ako pa, manugtog na ako karetang tanaman ng mako. Ketang kayang garden. Pero bali po apansin ko, keti Pilipinas, ing meto nga talagang masanting nga tanaman, makabagay kay katamo. Dembong gabilya. More than deta po nga liwang nukar-nukar na bata tanaman. Bali po rin bong gabilya, they thrive on neglect. Paboren mo rin bong gabilya, agyuda. Mo tugtugan, bumiela. Do pwedeng kanan den kambing, mga suksuklo. They can defend themselves. Apansin niyo po rin bong gabilya, mamulaklak la, potang mapali, potang summer, potang mo tutugtugan, potang pinutot mula, lalo lang mamulaklak. The more you cut, the more you deprive, the more they become beautiful. They are tough, and yet they exist, they survive, and lastly, they are beautiful. Sana maging tangkalupad rin bong gabilyan Itang ang alanguran, dengaluwang tanaman, mga langin na la, dengaluwang tanaman, mga lupepe na la, ila kantala pa mo maging matingkad, elegwan, kare-lang miyaliwang kule, bulaklak. Ang giyang makapakanano mo, ang giyang masakit, lulto, ingkarelang lago. Iting kaya katamo lugod ng Diyos. Potang dadalan tang masakit. Naman uling pag diniscuss ko na last Sunday ni. Naman uling susubukan na kataning nga pungali. Uling totoo naman masakit yung biya, lalo na kayong panahon tamo. Sana ngayon masakit, lalo tang maging matingkad. King kaya katang abilidad, bumiyeng, mas malago, mas masanting. King pamiyabi-yabi, pamisaw-saw at kaya pa. Tough love. Luguran nyo po rin anak yun. Luguran tayong balang metong. Itang makasi ka na lugod. Itang lugod. Kailangan tamo. Lalo na king panahon tamo ngayon. Kilig yun. Paampo ng anak. Panimbalan ng Espiritu. Amen. Talakat tama po. Ipasyag tayo po, kapatad, ingkaya katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, ikpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Yesu Kristo, ang anak ng bugtong aginuta mo, pengagliking upaya ning banalay Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato,
Mi pako king krus, mete at mi kutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepay ta siya banwa, makalukluk, wananing Diyos sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum karing mabye, ampong menga mate. Sasalpantaya ko king banalaya espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasubirang mie, ding mete, at king bie alanangga. Amen. Pakibatan tamo yung aus ng Kristong ginuta mo, asumisi at salpantaya king maya pabalita. Ngatangan pong malalangin, Ginoo pakiramdaman mo ingaklis ning kekang balayan. Ginoo pakiramdaman mo ingaklis ning kekang balayan. Para king kapamisanan ning Santa Iglesia, ban paintulutane ing espiritong parating mibayo kayo, misakwil king tukso ning upaya at kasakiman, at miyatad king mayap abalita ning kapatawaran ning Diyos karing sabla. Manalangin taking Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ingaklis ning kekang balayan. Para karing tinok ng misasane, king karelang kasalpantayanan, ban akit de ing dalan pabalik, king Santa Iglesia, king Ginoo at king kayang ebanghelyo, manalangin taking Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ingaklis ning kekang balayan. Para karing tawong makayarap, karing maulagang pamamili, king Bie, ban pilinan dala ring dalan naning katuliran at lugod, at king sablang bage, pagdulapanda ing kaburyaning Diyos, manalangin taking Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ingaklis ning kekang balayan. Para karing kayanakan at atina king edad, amagsadya para king binyag, at para karing sasaup karela, kaniting pamagsadya, ban ing Ginoo pagkalubanong kapayapan at tula, manalangin taking Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ingaklis ning kekang balayan. Para karing daralan, karing disyerto ning kasakitan, kabiguan at pamanga bigu, ban ing espiritu pagkalubanong sikanan, pagtagumpen ding karelang kaligaligan, manalangin taking Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ingaklis ning kekang balayan. Ngeni po adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Ginong Diyos, takilan me ing puso ning balang metong at metong kay kami, banlubos keng marap keka at misane king maya pabalita, igiduming Jesucristo, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia.
Talakad tamo po. Manalangin kayo kapatad, bandi ating kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, igpang mayupayang totoo. Tanggapane sana ning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katangi kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, gawan mo kayang karapat-dapat midala keka kareting ain at manano na sanang iting sakripisyo sa upana kaming mibayo king biyemi. Iti aduan mi kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayungan. At kaya ka, antimurin, Iyat nayo reng puso yo. makayat nano king Ginoo, Pasalamatan tayo ing Diyos ay ginutam. iti karapat dapat at matuli. Tunepin karapat dapat at matuliting pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O igpa Diyos ingalanganga at lubos mayupaya kapamlatan ng Kristo ang ginumi. Ingapat apulong aldo nim pamagayuno. Gagawan meng metong abanal na panahon. King pamanyupil king sariliming panahon ning Kwaresma. Kapamlatan ning pamisakwil mi king tukso ning demonyo. Tiro na kaming miwaksi king sa likot ning kasiran ning dewakan. Kanita makapakirakay kami king dulang ning tauling apunan. Kambe ning dalise puso angga naking dasnan miya ing kayang kaganapan at mi pangakong kayarian karin banwa. Ulinita, kambe ding sa blangkoro ring angel karin banwa. Daralit ming kaya kang ligaya lain makiabe king alang tuknang dang pamamaya kapurian kaya ka at ngamingan kakanta. Tunay kapin banal loig pa, ikang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyalang katawan na daya, ni Ginuming Kristo. Bayam mi daon kusang lupking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet pepa salamat tsakeka. Piraso na et binyene ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yung kanahong katawan, amidaon, para kay kayungan. Makanyan mo naman kay baning apunan king waning kalis. Pasibayang pepa salamat kay ka. Binyening kalis ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya. Ing daya, nimbay talang hanggang ti panamibubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao. Ban kanita mi patawaran la rin kasalanan. Daptan niyo ite bilang kapigaganakan kanako.
Ipasyag tayo yung misteryo ni kasalpantayanan. Inyang eni gaganakan mi o igpain kamatayan, pamanyubli ng mebian ng anak mo. Daraon mi kaya ka, tinapin imbiat kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo bansa mo yu kaya ka. Papakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming sanang misulusulo king katawang na daya ng Kristo, tipuna na kami ang tingmetong ning banal Espiritu. Ganakan me o igpa, Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugod, kambe ng Francisco, kay kaming Santo Papa, Torrentino, kay kaming Obispo, ding sablang pari, ading hanggang malugod na susuyo, magobra, sasaw, king kay kaming kasalpantayanan, lalong-lalo na kay niking parokya mi, king Banala Cruz. Ganakan mula naman ng kapatad ming pepainawan at manenayang subling mi, ading sablang mayang wabi. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kayangan, gawan mo kayangan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya ba ng Maria, Birhen nindo ng Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo, tinupat king malmong kaburian, king kakabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayipayang totoo kagom ning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mausta mo, King Diyos, igpa, King Panalangin, tiro ng Yesus kaya katangan. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupan ni kaya kang pakalulu parati kay mikabus king kasalanan, miligtas king kaligaligan, kabang baninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos.
O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ng aming kasalanan, nanelawan mo'y kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan may pong bilugan nagpangking kaburian mo, igang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaan ng Ginoo, manatili sana kaya kayungan. At kaya ka, antimurin. Pasyag tamo po, miga kami itong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kayo. Nyo'ing kordero ng Diyos, niyo Jesus, ang milalako, king kasalanan ng yato. Nuan laring mayaos, king apunan na ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapot iyagkas miyay nga mano mo, kumayap na ko. Dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ko, may git king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ko. Dapot pauli na ningening pinandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ko, bala mo mawari atsuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka, mo sana'y paintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Katawan ng Kristo. 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 Katawan ng Kristo.
Ipanalangin tala po deng maka-hospital uli ng coronavirus. Deng kikatang kaluguran baka maka-quarantine la po ngeni. Uling potamiyawala. Detang magobrang makahirap ka rin masakit. Deng frontliners. At detang mayang mobi uli ng COVID-19. Abi-abi tapong manalangin. Oratio Imperata. O mapamakalulo ang pong mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami kaya kaniting masipit a pangailangan mi. Adwan mi kaya ingkambilan at ingatan mo kami laban king corona, COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan kaya kami at may kamate ka rin dakal a tao. Adwan mi ngeni kaya ka ing baligdan mo kaming mitmong lugod. At chat-chat may kaya kami ing mapamakalulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo, ing kasalpantayanan mi, at pasulungan mo, ing masabal mi, king metong at metong. Panalangin mo, bendisyonan mo, ing sablang pamagkapilit mi, mapupos iting pandemya, king bansa. At salamat po, kareng bakunang, kikiyakang sao at pamaggabi. Ipanalangin mi rin, Doktor Narcis, ang ponding lilingap kareng misalunan. Ban makasuyo lang, karing masakit, kambening beluan at masabal. Pagkalaman mo lang kalausan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing karelang pamagtagulaling, ding sarida karing pamagdingap karing masakit. Mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin nila mo naman detang miyawa na, kumaya plasanang malagwa, ingatan mula retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alangangang kapainawan, detang mayango na biye. Pakamalan mo kaya kami, ing grasya ni kaya kang masakit na panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king kakayap ding balya, sabla. Ban makasawp kami, kareting mangailangan at pakakalulo. Mananunasan ang paulining masabal, at pamagmalasakit me, para king metong at metong, mikabyus kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tarienda kami, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na ning paman nampun mi, masakdal kaya kaming magkandong, o banal kabanal-banalan ng Diyos, induning Diyos, emisay pa'y sawili ingaklis mi kaya ka, at king kagulangan mi, nune bagkus, ikabus mo kami, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Manalangin Talakatama. tamo po. Igpa, kaniting pamakinabang, pasulungan mo kami, king kasalpantayanan mi at kapanalikan. Patibayan mo ing lugod mi. So pan mo kayang miyabe-yabe, agpangking kaya kang amano, at magdulap kang Kristo, ing tinape ning biye, ing ginumi, manggaman king alanganga. Amen. Dati po, balang biyernes, atin tamong Station of the Cross, kareng miyaluwang sityo, at miyaluwang lugar ng kaya parokya, kabat ka rin tamag misa. Pero ang yun po, kaya katamong Station of the Cross, Dalaning Cruz, gagawan tayo pa rin balang biyernes niya, ita kaya na pong kiluppisamban, kareng stations tamo, around 4:30, so 4:30 in the afternoon, bayo po itang alas 6 sa misa kayong pisamban. So balang biyernes, atin pa rin pong stasyon ng Cruz, tapos keti po kay kiluppisamban, mararapat. Ingino manatili kaya kayungan, At kaya ko, at antimurin. bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya, kilagyo ng igpang paninganak, panibanal na Espiritu. Amen. Kaya katang misa, midaw na. Tanggapan ta sanang makasikan alugod ng Diyos. Salamat, King Diyos.